Ngening holiday season, mas pesik na nga na kanuning City Public Order and Safety Coordinating Office in San Fernando, Pampanga, ing pamagbante karing dalan. Uling kebaluan niyang Christmas capital ng bangsayang syudad, misusumangid na piyaglon day puputalan at daerwan, daring kaya katamong kabalen ng pong turista. Paulo na ning Christmas rush, mas meging mabayat yung traffic flow. Merakal na naman kanuring meraka pa traffic violators ngayon Disyembre kumpara niya milapa sa banwa. Basikin datos ng Siposco, miras noking 765 traffic violators manibatan December 1 hanggang December 19. 447 karing merakap ding single motor, kabang 199 noman ding truck. Ating kami nga kakita dito ka pamagtas, kaya nga number of apprehension. Siyempre, naman burin pa na data ka po, siyempre kasi po, metong kasing cost na ng traffic na mo, itang deng driver ta mo lalang disiplina, patakay may ka-aksidente, so mag-cost na yung traffic ita. Nyapin, mga pilitan kaming intensify niya ipamag-apprehend ka rin ng traffic violators. Agpangki pamuntok na ning si Posco ay Louie Clemente at suking nga pulong insidente na ning road crash yung marereport king karelang opisina Adoldo. Bayong holiday season, mamyalungan lamo kanurenig king 5 incidents per day. Anya paga na ka ng Clemente, kakalingwan ng disiplina at pamaningat kendalan ngayon magpasko. Samantala, base king monitoring na ning si Posco, maralas in traffic build-up at choke points kaning mga regulang mall kaya siya doon ng San Fernando, Pampanga. Luto kanini, dening papunta na kayong Mapilanaldo before Christmas, dening mall area tamo kanyan. Siyempre, obviously, yung economic activity tamo kanyan, very active ya. Uling may mananggap ng bonus, may mananggap ng 13-month pay, din kaya katamong makipag-obra. So, expect me talaga maging maraguling volume na rin sa akin na maumunta. Lalong-lalo na kaya ni King Jose Abad Santos Avenue tamo na yan. So kami naman mag-focus kaya kanyan ken na dati-tira making Mapilanaldo maka-focus kami ka ring eskwela uliping yung pa mag-conduct na Christmas party pero itapin nyari na. So mag-shift kaya kanini. Yung tutukan mi kanini rin ng mall area. Yako po yung kaya kayong talasuyoy JM De Jesus ating pusong makabalen.